uyu ni revera nashake nawe aza avuga ijambo. Ngaho revera muraho neza revera. Muraho. Amakuru. Naya yo gusenyera. Hari umuntu wavuze ngo bino bita bimeze nk'ivyamurere. Imurere irenze kuba murere nuko nayo itoroshe ariko iyo irakabije kuba murere. Nasenyeye abaturage irarigera ku kanisa. Ejo tugaragaza kurirwanaho. Ariko turerwanisha amaboko. Tubona bararisize ariko barisiga barisenya uruhande rumwe basiga abati yo hejuru havuye. Y'amabiro inzugi ko murabona ko ntazi hari amadirisha. Mbese birakomeye ahantu henshi. Ku ruhande rw'abakristo se uyoboye byo bimeze bite? Basenyewe bo mwaba muzi nkaho bari. Abakristo bacu basenyewe batatanye. Ni ibibazo bikomeye. Yambu mwebwe mwese abakunzi ba AM TV show ndetse na Nguvu TV show aho muherereye hose turabaramukije abo bukeye ni mwaramutse ndetse nabo bwije ni mwiriwe. Nanone kandi mbere tutaragira icyo tuvuga tubanje guha pole abasenyewe abari batuye Nyamavila bakaba bakozwe n'igikorwa kiriho kibera Nyamavila cyo gusenyerwa. Tubibutse ko Nyamavila yari imwe mu mihana myinshi cyangwa se mike ituyemo abanyamurenge benshi kandi yari mu makartie meza cyane. Navuga ko yarituwemo n'abantu bibashije ndetse n'abandi bari moyen ariko kandi kubw'amahirwe make ntikiriho amazu menshi yasenywe. Gusenya byahereye ejo bundi wa mbere mu gitondo nejo wa kabiri biriwe basenya n'uyu munsi barakomeje ndetse uyu munsi basenye amazu menshi. Tubibutse ko ibikorwa remezo amashuri barasenya amacaci. Aha duhagaze cameraman ashobora kubereka neza. Aha duhagaze nahahoze ari church rya Rehoboth. Aha muri iki kibanza mubona hari aya matofari ndetse n'ibibuye. Aha ni mu kibanza cya Rehoboth. Aha niho hari itorero rya Rehoboth ariko umunsi w'ejo ryabashije gusenywa. Tubibutse kuko hari irindi kanisa riri aho ku ruhande ry'abanyagihugu. Cameraman ashobora guhindukiza akabereka hepfo yanje hari irindi kanisa ry'abanyagihugu. Iyo ntibabashije kurisenya bavuze ko bo bishyuye. Niyo mpamvu mubona ryo batarisenya ariko kandi bagerageje hano naho bagerageje kwishura ntibyakunda kubera nyine umwanya wari washize. Reka tubahere bukeya inyuma. Ni ukuvuga ngo isenyuka rya Nyamavila ko byagenze ni umunsi guhera mu kwezi mu mwaka wa 2018 habayeho gusenyuka kandi kwa Nyamavila. Nyuma yo gusenyuka kwa Nyamavila babahaye imyaka 5 yo kwitegura ngo babashe kwishura miliyoni 3 kuri buri kibanza. Hari abishyuye hari n'abatarishyuye. Aba rero batishyuye babahaye preavis cyangwa se babahaye nabyita kori nka alert y'amezi 3 yo kubategura kuko anytime bagomba gusenya. Ariko mu by'ukuri abitirirwa ibi bibanza ntabwo babashije kubwiza aba tenant cyangwa se abakodeshaga hano ntabwo babashije kubwiza ukuri ko amazu bo yasenya kugeza umunsi bariko baje batangiye gusenya abantu bakiri mu mazu kuko ntibari babyiteguye nta makuru bari bafite. Donc uko niko byagenze abantu batangiye guhunga. Ubu nyine tubabwira abantu benshi bari mu makanisa ayo batasenye. Abandi bahunze berekeza za Umoja, abandi bagiye Komaroke y'epfo, abandi basoye Patanisho. Mu by'ukuri n'abatasenyewe Nyamavila ntabwo umutekano umeze neza kuko urasanga inzu imwe yari zari nk'inzu 10 ugasanga hasigaye inzu imwe.
izo zindi zose bakazisenya hagasigara inzu. Urumva ko n'uyu muturage wasigaye ahangaha gukomeza kuba hariya nabyo ntabwo byoroshye kandi biteye n'impungenge. Rero turagenda tubereka amazu menshi yagiye asenywa. Aha hirya imbere turahabereka ni icace yitwa ngo ni kwa Mureta, yitwa ngo ni note kwa Mureta, yitwa ngo ni Siloamu, riri hano naryo bararisenye, ndetse n'ayandi makanisa menshi y'abanyakenya. Ntabwo mu by'ukuri sa makanisa yabo. Mu by'ukuri nkuko mubibona ibi ni ibintu aba ni abantu badafite iyo berekeza, bafite uburyo bwo kubaho. Aba ni abasenyewe bari batuyemo hano imbere, ubu hawana mahali ya kukaa. Niwakumbushe ya kwamba watu maelfu wamebaki bila makao, wengi wamekimbia, wengine wako makanisani, ariko nuko bimeze. Aha duhagaze niho hahoze hari church ya Siloam. Kuri ubu nabwo murabona ko itakiriho, bayisenye ku munsi w'ejo. Yari plot ndende cyane ifite nka etage flo 5, ubu nayo ntikiriho, bayisenye. Muriho murabibona, ngira ngo cameraman harabibereka. Iyi nayo bayisenye, no kuvuga ngo muri 2018 bari bayisenye tena. Inyuma yabwo nyirayo yaratangiye kuyisana, ariko atangira kuyisana atarishura. Nukuvuga ngo yari yasoje finisage, abatenante batangiye kujamo kwishyura. Ejo nayo barayisenye, muriho murabibona. Dukomeje kwihanganisha abaturage ndetse n'abantu bose muri rusange bari batuye muri kano gace ka Nyamavila. Twibutse ko uyu wari mu mihana yari tuwemo n'abantu benshi, ndetse wahubona amazu menshi ayasenywe ariyo menshi ndetse kubutasigaye. Niko njewe ndi kubibona. I don't know if I am wrong. Murakoze cyane, turakomeza tubereka n'ahandi ko biri baba izikurura abantu. Aho muriho murabona ko hari inzu zimwe zasenywe, aho hagaze nk'abana. Bene imbere hari izidasenywe, ukomeje hepfo ruguru naho hari izindi basenye hepfo. Tunga kamera hepfo hariya ubereke. Hariya hose naho abantu bari batuye, izi plot zari zituwe n'abantu. Kuri ubu ngubu zasenywe, abaturage bakwiriye imishwari, batawanyitse. Byoroshye, ariko ihari imeze neza muri Nyamavila. Amazu ya hafi ya yose ari hasi, niko nabyita. Ariko abishyuye batubwiye ko ni salama, nta nzu y'umuntu wishyuye bari bukoreho, usibye iz'abatarishyuye. Rero ni uko nguko niko ibintu bihagaze hano mu muhanda wa Nyamavila. Murakoze cyane. Fata ka view. Yego nkuko mubibona. Aha naho hari plot, ariko bari barayisenye bujya mbere. Nta bantu bari bayituyemo, ariko bayisenye. Munataka kuongea Johnny? Uko twababwiye dukomeje kugenda tubereka ahahoze amazu
cyangwa se ahari hatuwe n'abaturage benshi cyane. Aha mubona ukuhajyanye amaploti arindwi, yari amazu manini cyane, ariko hagati harimo n'ibindi bibanza bitatu bitari byubatse. Ni ukuvuga ngo hari amaploti cyangwa se hari ibibanza by'amaploti 10. Ni ukuvuga ngo uhereye hano ndugageza hariya kuri iriya nzu, hariya kuri kariya gahanda kari kuri ariya mazu ari hariya turi kubona hari imbere, hari ahantu kuva hano kugeza hariya hari amazu arindwi. Amaploti hariya ni etaje afite nk'amafuro 4, 3, 5 gutya. Ubu zose ziri hasi, byabaye umusaka. Ni ibintu bibabaje cyane, ntawabona aho bihera, ariko nyine ni ukwihangana. Ari abari batuye byabakozeho, ndetse na ba nyiri mazu urumvaho n'akarusho cyane. Rero abantu bose bari imahanga bafite ubushobozi, bafite icyo bofasha abantu, bagire icyo bakora. Aha turi ni imbere y'ikanisa rya IPCA, nabo ntibameze neza. Ngaho kameramani nahatunge kamera barebe, dore najye uko ntibarisenye gusa, bari bakuyeho imyango cyangwa se inzugi ndetse n'amabati kuri biro, ariko byarasenyutse. Ofete byarasenyutse. Sinzi niba dushobora gusa n'abinjiye hano kugira ngo uyu ni revera nashake nawe aza avuga ijambo. Ngaho revera, muraho neza revera? Muraho. Amakuru naya yo gusenyera. Hari umuntu wavuze ngo bino bita bimeze nk'ibya Murere. Ni Murere irenze kuba Murere, nuko nayo itoroshe, iyi yo irakabije kuba Murere. Nasenyeye abaturage, irarwigera ku ikanisa. Ejo tugaragaza kurirwanaho, ariko turirwanisha amaboko. Tubona bararisize, ariko barisiga barisenya uruhande rumwe, basiga abati yo hejuru havuye, y'amabiro, inzugi ko murabona ko ntazihari, amadirisha, mbese birakomeye ahantu henshi. Ibi amadirisha yakuweho n'abasenyaga cyangwa ari uburyo musa n'abari amadirisha yakuweho, bari batubwiye basenya ko tugomba kuyakuraho byanga bikunda. Tutayakuyeho bakayangiza. Tugenda tuyikuriraho, nyuma tuza kugenda turwana nabo, basa naho barisize, ariko baza kurisiga risa naho ribaye umusaka. None rero uko bimeze, twabuze icyo kuvuga kabisa. Uze mufite icyizere kingana gute ko hano nanone badasubira kugaruka? Hano bari batubwiye ko aho basiga barangije gusenya batari bugaruke, bazoba bahavuye. Ni ukuvuga ngo ahangaha gusa, ariko nanone ugereranyije mwishyuye se kuvuga ngo ntibabasenyeye, cyangwa ni nyirizu wishyuye? Oya, nitwe twatanze deposit yo kugura ikibanza kugira ngo turebe ko borisiga, ko twarebye aho dushira abantu. Andi makanisa twari duturanye y'abavandimwe, amakanisa y'abakiruhura bashoye basizaho, amakanisa y'abandi bavandimwe ibya Sorowamu bayasenye bayamase. Hanyuma natwe dupfa kugenda dufatafata ngo turebe ko tworihagarara, mbese niko twarimo dukora. Ariko ibintu nyine byo gufata by'amadeni bidafite aho biva naho bisha. None gabagira neza bo gufasha kugira ngo turebe basiko twoshiraho amabati, abantu bagasaba bakugama izuba bagasenga. Dore ko na Noel yari yegereje. Ese n'ubushize babisenye kandi mu kwa 12 cyangwa hari mu 8? Sinibuka umwaka ushize igihe bariko babisenya. Ariko nyine byari bigoye. Ku ruhande rw'abakristo se uyoboye byo bimeze bite? Basenyewe bo mwaba muzi nkaho bari. Abakristo bacu basenyewe batatanye. Ni ibibazo bikomeye. Yego. Paul sana reverend, kandi urakoze kuganira n'abadukurikira. Tubibutse ko hano ari kuri IPCA, uyu yari umushumba Revera Mureta. Winuse nu rekera. Murakoze cyane, turabashimira mwebwe mukomeza kudukurikirana. Twabasabaga batarakora subscribe muyikore, ndetse n'umuntu waba ufite umutima w'impuhwe wo gutabara bari abaturage bagizweho ingaruka n'irisenywa,
twabasabaga ko uwagira icyo yabona nyaboneka wagitanga tukaza kukibagezaho kubera kuko ntabwo ibintu bimeze neza, ibintu birakomeye rwose. Abana baburaye babwiriwe baraye hanze ntibafite aho baryama ntibafite icyo kurya, ni ibintu bibabaje cyane. Murakoze cyane, yari Nguvu kuva kuri TV show ndetse na FM cyangwa se Ephraim kuri AM. Murakoze cyane.